Yama yetiefo akwaba afei don hwe baako gedredam esekeji madam wa wo bia kwada zip na ensem no yemfa ensom wo ye hye ensem na se ana ye kwa asante mantemu na bantema montre so ehono mo anakonfo anoche teaching hospital ebutuo na me no kasai empanifo wo mo ani amansa twetwe nkomo ana wo mo ade ato nsɛmtwerɛfo anim se udru konfo anoche abaya sabia hono mo a enya bia yempo wo mo de empa besie amase bio wo yarefo adaso no ehono mo ayɛ pa esine se bio ba si bra nyati ko anini enunti amase se no ayaresa ne ayahwe ayɛ den pa na woni nsɛmtwerɛfo di nkomo no wo pani a wonna ne amansa twetwe nkomo yewura kwa me from Poabo atin ana wo kyerem se ne konfo anoche abaya sabia yesi no no ye ne se edan ba ku bia no wonfa hospital bed no empa no wonfa maako edumienu nanso esan se wo mo nhyeda eni da brekese enti no ene edan ba ku bia no efa empa maako aduana 40 enu nti eba no sa no na congestion enframent mfam enu nti se huhuro no wo hye bone edi ayafo no anie kwa me frem po kasa na wo kyerem se wo kopiem ewa emergency ene accident center hono mo de achai ehode ebu sokura na obeti makasi sudua se eno enam so masese no adwuma wo mo yesa ya asabia no ayade papa firi se wodu ya afo beba nanka empa no esese nka se bio space dem ekwan dem nanka doctor ni wo nurse ni timi kwasra ya afo no we de eda no ese nka fa empadua makomako edumienu a sese efa aduanan de esese nka efa empa makomako aduonu no nso eno nso efa aduana mienu ani atiri eno na wo tirem se no yade a aya kwansidie ewo konfa no cha abaya asabia ho pam wose eduru mebi a aya na wona montre so ano wo tete se Castro num sai konfa no chi wudu hono mo a empani ho ana kwa me from Poabo atinchirem se enya empa na eni ho empa no de bi wo ho na emom ba bia wo mudi besie ana aya den pa esene se bio abo achichebia wam enini enu ntu wakasa na wotirem se wo my Ghana sampani empa pa se yenya mfinhia aduasia enso a ene na wo besere mpanimfo se baby akonfo anoche ne tebia na duro no aye no ho pictures and videos of ino gan wo hwenhwe wi wani so a enyi wo tirem se asante mantamu ene kyeresa bono ahafo ene bunu east empotifu do mantamu se wo bia nya kan kwanhia mpo na se eni anyanya konfo anoche na de ba nanso wuduru facility ho no mo a enya sam kotoa wo se ne National Ambulance Service ene kyeresa ya sabia no wo mo bele papa sanse da no si ade accident e ba nie say ya di severe cases e ba nie na so ba bia de mpa besie de ese bi wo ya afo atoso okra no ageden kwa me from Poabo atin wonu na kasa ene amasa de hwe nkomo e ba konfa no chi abaya sabia ne nsem nie 70 years started operating. This is a hospital that was built for less than 500 beds. We are not counting about 1,200. Save space, but the beds have increased. So the hospitals are the dual problem with age, because naturally, when you put up a structure for 70 years, if you don't do anything at all to it, it will still deteriorate. Any comprehensive renovation of the hospital, despite its constant use. I've told you about the numbers in terms of beds, the progression that we've recorded over the years. For 500, we are now heading around 1,200, 1,300. What has happened is that it's rather compressed the utilization of the space. So instead of an area where we will usually put a bed, we are now putting 2. If you're supposed to put 10 beds, we are now putting 20. And so because the hospital has not seen any expansion. So by utilization has also taken a very heavy toll. Ashanti region has been over the years one of the most populous regions. In fact, it was the leading or the most populous region in Ghana until the 2020 population census, yes, when Greater Accra came at power. Now, Ofroti has remained the only hospital all these years. All the programs that were intended to expand the infrastructure never succeeded. A typical example is the maternity children's block, 950 bed, for 47 years. We couldn't even finish it. Ebusianfo ani ayeti yi aye wopani a wono ana wani amansa twetwe nkomo ema konfa no che abaya asabia no yewura kwa me frempon ana wo kirem se inadequate space awa mo de empa besie mpo ahwe ya afo no ebi ni ho eno ti konfa no che wo mo problem ba ko pa eno no a emusem ana wode atodwa yi yeto akase bo no so ana yakwa kopiemu ewo okopiem odwo so a mehye badwani ewo ho no mo ye dwonkuma
onya ne ba bi koye ni wachi ensem de esunu kuroi bebre yompo o kurayim na no na nadie ya na hokafo Lilian kuma bambonten so ede nsem bi aba betudwa o kire mu se ni kunu wa o ye no enya ade asade amanfo kekeka so osofo a dodo na nimu ni se ye frɛ no eye negagezi ka nsem bebre na fa papa hu so ni wo no wu ye ne de ohuni pa hwede mpo nyankopɔn ebe yi kire no wadaye mu na 31st night no obo modin ya na okɔhye ho nkom so o ma ya timi osofo be de akire bi se de tie bia nkasa afin ko na we ye de a na waje mu bɔkɔ no wawu wato ya no wonse do enti obeka ho asɛm dada enti me na kɔ ba sɛ jonkuma enya firi mu pɛ na osofo ya ba montre so na ne ɔgye ne ho me na asa so me kae me hunu me kae sɛ ye de anya sɛ de tie bia osofo be de akire yi obɛkɔ na wanya ne ba bi kɔ na no na ne ho kafo ɛka so dabi ensema hodo a negagezi ɛka ɛfa ne kunu ho no enya de ye no kura da bia lada esense osofo negagezi ono ankasa emira wo free amonone eba krom hai ono ankasa sofo maame eyeli ne kuma ono na kwana ekra na ena free so mla ne kunu John kuma ti ase no na danfo pa eni osofo negagezia ono wo nyina na edi eye kasubom e wo mayi mo na mra papa yi ne hododo no enyina wo mamu ha sei no negagezi eyade onimpa na ono wo nyina na ekọ ena eba ne senti ne yele enyina na eyade papa yi ontumi nka nkyere ne se onim ho hwe na emra John kuma eka so kwakwasa ne ho yare nyina osofo yi enim nte ne wonwa pa se ne nikunu enya ne ba bi kɔ na osofo yi eje ho fancy so Nyankopɔn na yi kire no eni senti Nyankopɔn da ya oyi kire 31st night enkom so okosa ye no eno na abamu ana ma mi kirem so enya no kura de biala da osofo yi oyo trufo pa se ye ka so obi yo trufo pa de na osofo negagezi de ne saso trufo pa okrom ha de ebi mada o kire mu se osofo yi amanfo yere no pa o sa wonu okrom ha no enya sam keto akora kire se ono agasa ne ho kamfo mpo a on nete no enam sabe ema asem ti ono agasa sofo negagezi ne ho kafo agya ne honom e de kɔ na ono ne se na mben ena ne kuranya ne ba bi kɔ a Nyankopɔn twede ampɔn ena ato nsade afra na ene ogyina monten so egu ne kurani maase se twede ampɔn Nyankopɔn ena yi kire no ema ne senti abamu o se di ampa na osofo negagezi oje free ne honom a ne senti oka nsɛm anim a twede ampɔn Nyankopɔn onim ho hwe na oka edigu ne kurani maase ne senti sanse wa oka ne nyina no amanfo mo tungu baabi na nokura keteketeke ba kokura mpo enimu yenti ensema hodo bi a Lilian kuma amla okasa no ode tu edwa no ebi again I don't know this country no any people say omuka asembia obia enhodu omo responsible into obia pese onya ni fame na say oba public notice na ope obia owa bontin na odi ne ho abata no akeka nsem Niger Gezi. Let me go straight. Niger Gezi was like a brother. Only lawyer John Kuma personally one-on-one yatne fie ejijida. That is how far o free akonti buyer or best start as of way back or start on one ministry church Disciples of Christ ministry oba near program let the prophet speak intimini no one-on-one how ya where even somewhere November that John Kuma is seriously sick. Me a woman of God inti asofo de asem to me a omo na me run first me ni fathers kana ha father or woman mu a ebia no ankasa John Kuma no krotese sofo ye sofo ankasa we preach onimu no let me pan ofa a was special place for pastors the men of God you know including Tamano ojo is Niger Gezi ye nyame ni papa no kora no ka omo a omo wo pay rules Niger Gezi enti wonim asem ni nyina se papa ne yare a wo ya we ansa na wonim asem from August November nyina and na 31st okogina na water so twas ankontompo no and we this antro no say and the way cross say the opiki asem no say yes see Ghana deputy minister. Well, you know this man, you know his name, you know his house, you know his wife, one-on-one. So why do you have to lie? So for mame Lilian Kuma ena nsema hodo ade tudwa efa osofo Niger ana Niger Gezi eho no eno ho ena wote se wode mu nkyiremu esom ye na oba Facebook a obehu so osofo eye Niger Gezi no nimfoni eda ho no a chese papa yi microphone etria na no a ogbomu sa na ba John Kuma ono a ne ho kafo eye Lilian Kuma so ono so nimfoni da Facebook ho no ma wo ba ho a ubenya nsema ekoso nyina bi na watumi abowani akwa homa ewo mu yanto anyeme no nsia kase bo no eso oba Facebook no so a eni enfoni mi ensa ne nyina gusom ye awurade maami ne ho afa pa Lilian Kuma ne ho afa
ana the late John Kuma so bia so na wasofo Nigel Gaze so bia nchen enti akwasa kokwa ya totono no wo mo bia pa no so saa Facebook no so yento akase ebo no so a ye kwa my Ghana to ye mantamu ene awia agyemen sampram to breka se ebo so de de som Ghana fo ene atiefo nyina se wo manfo ne ade hia wonom ewo apieti ewo priest ahuni valley kropon mu no mene okase wo mati koja egu ene anwuma wo motoa ne ye nchede wo biada ni nyina no ene se wo mo ekyerem se mampani yakufo ado ene na aban ene wo mo apietifo no edi kotomam hoto agrobia wo mo ntimi ntena se ema se bieburu duadu mfrani mesi kotia na wanje bode betem anu ntie nsem trofo nhia mo amofra ye no wo mo nsem a mo kan nyina no ene se bese mfinhia mbiemu ene ambosome miensa enie ana atorencham esi apieti wobla expression kese bi si yema adehye nkwa ene adwapade dane asatoa wo ba mo wu ensamo enu echi no aban no ebehye gba kese se wobeti chikro no foforo esanse enchine de empanisi ehwegu a na nani monyama yira enu ntie ebehye chikro no foforo na ya yekro no outdoor de foforo na ya to ne din new apieti na manfo ni kirem se emfinhia mienu ene kakranie abani ye na adwene se wo si saa da no de ma wo mo no ewo mu ana onabo Benito Owusu bio akanen na wo ye deputy minister for lands and natural resource no ababonte abeka eda no ka kra bi ni apenti na mbom no ye hwenu mu se nyamenya domo a ai march bosum da toso edumiensa 2024 ye bebia no ye be commission ama pietifo masa kwotena danum na yenkote a ye se nyame adma ukwada bai ana sa commission no eba so na wo mo apada ne hontoma eno manfo ne tem se hwe aferi wo mo ka kire mampani yakufo ado se bio akwada de wo betimi do ma nimpoku adi agro na emo mo ntimi mfa papa nto hwento no mu ntafre ho nti wo mo ka kire mampani yakufo ado se wonim na so wone ne mpanefo tu wo mo nan ebeduru apieti ba bia se ka hye ensuo hye ene etaabo akrantontom opuro ahwea ombe bi om nyina pie montre so ama omne mampani yakufo ado ne mpanefo de esi ani firi se wo mo mpene so ema sa commission no ema so firi se dan yensi nwie ane eba pa hontoma enen sem trofo nhia mo ase no mo kirem se wo mma kwan ema dan no ase se eye uncompleted no aban ne bebia no pe ene na kire se aban no ene wo mo wie anu nti wo mo ntiase ne entiase kina na wo bra nsem trofo nhia mo ne kwaso no mo ma ye ntiase ne a edom no si ye dede na oba Facebook no so a ene apietifo wo mo boko gyan mo pa kire anya sam kotoa na nyina no ene se mampani yakufo ado ene aban se wo mo nsedan ne nyei ema nhyehyɛ no wo mo ni so a asua boge wo mo ntiase ne entiase kina mo mi entie apietifo busa 20 million e dey amami sisi omo twetwa na omo twetwe me isi replace nye bi enam dia ayeyi nu ye ni mu na omo yi me na so omo semi say 2 months dade ni bi na twa me so no nti me ye mu nyama ina da apie ba enam sata kwa ma bibia yi ba sisi am tumi ndidi ya dan ya ko gwa so much 2 years ya asase we anya ndokwa anya tendidi ka amode o so dem a ati se apia ti asam de anya asam foforo Ghana fo atia na de ma ene yenhye mudie ne so special ne se ya wo apia ti community ne mu ne de yehunu se edwuma no ye mpanimfo no enwie kura ye knowledge mo kura no they are not even up to 60%. Eti no ye nya ne ntie se mpanimfo ne ba be ye commission na ene ye ne bibi ye koso wo camp ne kire se mo be ye commission na omo wie ye ne ye tena ho no mo be commission no be ha enu nti na ma ye first anhye mudie ni na one omo woko area dani is seen foforo no yakohwe album ni mu nipa bebre din ama nti no mo chedan na omo nye number 2 call area ho na no omo na omo na ya blocks e be 11 bedrooms 8 bedrooms near about 16 houses and also your blocks are contractors na nkasa ni dirigu ya make us say omo NC ma wo oba new site a ye wo and at 33 they are converting to rooms are 74 bedrooms and also empenimfo no NC enye ho hwe enti ani ayeti yeyi eya dehia no a wo mo ewo apieti ewo Priestia Huni Valley kropomu ewo wa my Ghana to emantem na sese wo mo buafuo no na enu achi ana residents association no
wapani a wodi womanim ene DL nsam trofo di nkomo eye Kingsford Philip Amponsa wono so nsam a wode tato eni de ntie ne wo mo friends am trofo nhia mu no apeteman ya ntie say match ya 13th March on ma be the commission dan no e dan so new site no dan egu on kwa do so chene new old site on me den on commission na adun so e blasted one day bomb blasted one day adenti e na o ma ye o ma adwen say old site no mbo commission na new site for no yaka net dan kwampa wo new site no more than 30 na so wo say mbo commission sa net dan nya no onye ye o munyina so wo mo land so a unkofa pro to bia so so ankofo na land so new site ye dan na de ye chance dan ye bibia asai manfo so afa ho awie na mabebre without o maka so me nsi ha biem mama obi am ye amfa ne sabe ka dan so ye na sese ye jada na siwa 2 years almost 3 months still omo yo madwen so omo ye na kakra na omo ye no wo o site wo no omo yo madwen so mbokumishi enti abusuani a yeti yi eye wo manfo no temamufu a wonom ewo apieti a emfinhia mienu enie atorenchem esiye ema wo mo dan wo mo japade ejurigu ye no anenne ensem trefo nhia mu ase no wo ba ye Facebook no eso a eye DL 106.9 wo mo buafu a wo mo chirim se wo mo nya ntie se aban no ebe ye commissioning nanso dan a yensi nyiye wo pa ho ntoma enye yie asem wenti yenkwa eni enkodi nkomo ne anyi nchiremu akwa chiri pa Honorable Dr. Isaac Dasmani eye aban krachipani ewo Pristia Huni Valley wo ahomaso Honorable Wadawma DLFM sunie ewo nkran ya moadwo amwakwaba ya milia Doc wapo mbako de wa da daroma de nasa chere wadi oba yeda wonyankopon ase yeya wedi aba wonchen aboko empanisi se wo pesumna so nkomo atia yensan aboa kwakwasache ho na Pristia Huni Valley nkomo yentimi nka wabra asam no ebebo a ebegu wo na sese aban krache pani ye de yetenkran de yate ne se apieti dan no aban si ye no ebra so amo commission na womanfo no kire se wo mompene mane maso edi nkan bia musa ensem we abeto wani mu ana wadama mami for video so na mi che we tie for ne adofo a etie mu nyina and this time round on your social media now, but they be we are there now. One year very careful, baby. Now I send you obligation, and I no crabia no ending. And the homogeneous one, the social media no will be the Ministry of Lands and Natural Resources logo, not the upcoming event, commissioning of appearance, information behind can not circulate around. I'm saying, Binu by Michel and Mikatrons officially. Entering the commission at Piati Wabra, meaning official communication, and now to say official communication piano and Mamison. But to me, no, maybe a human person, no. Me sure say through time I see a commission because this year I know say if you crown a contractor and a crown Ogu Kota Road, El Pino, the 364 Guzwa or Musisi, and they're 11 too. Na no musisi we si ombe connecting na fe no mu nyina ku so mo yes I my gaining na for phase 1 and phase 2 no so no pay for ni omu nyina I agreement amika se kran bo no omu sika omo de ba renovation ni nyina no omu aye when I'm something like this kran na reflect omu a like omu di omu sika nkaka nkra roof ni ade no so no omu so ba begu omu so ba be to aso no mai se ni nyina media me catch on prime blazer for now no the information be on social media be no crabia any because it's a no crow ma any minister babo ma mane I mean engagement be so community engagement be so I mean you make say no and you say you're sorry I know mo dey across social media anything there will be that kind of formal engagement and paying for you know ever be share community no na any o ma join you kwan e be fa so a you na e be commission I assume you so aba media they are more no basically on social media or video to about official communication there official communication there about the commission honorable mami musa wadama yeti wo man ya beka se nkontomposem eno akwachiri paase no kure na emra monitor so se social media enam so na circulate se aban no ebe commission appear no fa ba bi ni se mu hu ya de nti na bia assembly no ana aban no mo ma bonten
Enfa bibi metu dwa ma Ghana fo hu se o ebia de nam social media no nya nokre anase nokre akodum pempenso se esese ye press conference embe wiase nyina te se apie ti de ekoso nie press conference they am na make it I'm not privy to some of this information and that am say me ti no and na me bi ta ho asense na then no mo ya na obi kra no if you end kra no bi send this friend is doctor na abrami because some of them can no na can say media official say church the official communication via say mobile commission at the end of the 13 because many honorable Benito close par say the information be because to be our friend or the man. It is about the commission. I mean, it's about the Sanya Dia, Baba, Yenaya Transinian, how I bear arrangement media receiving of 1 year. I mean, maybe on when you have some information in there now, I was surprised. And to say, it will be any crap on just a while ago now. In Panosania at the end of the premise, and I'm wishing you now on more years at the enti honorable we de media wa mawakọ no Ghana fo nyina enhwe ne mu se bia emfiri na nkopile bia mfie dodo san bosome dodo san edi animu na bia apieti ne betimi awie yes afie mu ame ni o ka say dan kasa de oni say contractors no most of the times reconstruction committee no more contractors in na deadline of your committee a lot your lot 1 makuma 6 mo ye juma Obinomo AC 25, Ebidumu C30. How many that lost in and more deadline of piano and for submitting or like on hand over the project in movie. I won't hand over my ESL consultant, and almost about inspection. I read a dime with them. No more hand over, so the American construction committee. Now almost run, so if they are satisfied, then I'm going to time for commissioning. I'm always this year. I can't guess. I mean, now works are structures in the almost in a I can't now works are more here. Around this green lighting system, any road network in our courses. Yeah, I'm sure Saint no ministry, any paying for one of the dating Baba Bonti, I'm winning on also made money about the witness to their cosmos. Yo. Honorable any anyway DL Kasiabo yene yetiefo ne Ghana man nyina yeni aso papa da se ye frɛ wo nan so wagye yen so nyame nhira bibia ni a honorable ye besa ba onche biem ezunu da se mo ni nyame yejuma won so wo ni nyame ene wo bia ntena e ma ye da se papa ebusua honorable Dr. Isaac Dasmani wono ano ye MC e wo Prestia Huni Valley ana hinkro ani bogo so ehwo no mo na pieti wo wagina kase egbo so akire mu a wo se enya no kura da se apieti no aban ne ka se wo be commission no 13th March enya no kura na mom eye nipa bofo bia bone ye o makon no ese na nwa ni atadwe ana nam social media no so a wo mo ekeka nsem bia tisa enu nti apieti fo adwebere mena firi se aban no won ka se wo be commission dan bia emusam eno no Yatwa dear 106.9 FM skase bo eso na yekwako piemu awo eye programs manager edema Center for Democratic Development CDD Ghana Vera Abra Ato no den sam de atudwa so affirmative action bill no eyade a omayimu samrei omaka ho nsam aka fitin na nanom abreso bepim sam pempensuei nanso sa ensam ba ko na samrei enya de atumi aba a edi dwuma awo omayimu na okiremu a emra we yade ebetumi aboa pa ema oman Ghana ema so atumi de wo ho ahye eye emrahye ewo mayimu na mra wo kasa ode ensam etu nsɛmtrefo animu no ena madam Ado ede tu dwa so wo hwe oman Ghana yewo mu a ema no dɔso bebre pa ye kai enipa wo mayimu a ema no dɔso sene memba no mu bebre na ba ne sai no mayimu sɛ ye hye mra na ma de ye twa wonom ede wonum agya na nya de betumi aboa ma oman Ghana ye kase kabam kabia mamwo pa ne ho hyehyɛ ye de awman sɛ de ye kɔne ye twa ma ede wonum agya ide na kyesa Ghana no kabam kabi no enya da ya sada ate ase ye sɛ de ye ne susu we yentiremo no ene wo kyerɛ mu sɛ affirmative action bill no ayade e betumi aboa pa e ma dodo na etimi de wo ho akɔhyɛ emrahye dwumadie mu e wo man yi mu na ne betumi aboa ma man Ghana e fa ye na ma mra ene ye emra hodo a ye hyɛ no man mu no e betumi aboa ma man etimi akɔnanim e fa emrahye e na afi so empuntuo mu na sɛ kɔba sɛ ye hyɛ mra wo man yi mu
na mana wonom edoso a moye edom kase wo mani mu no se etumi hyamra na se etumi twa ema yija na ye biribi ne yemfa ema wenum enka ho de a na kire se ema na nya de a na kire se ya adwen se ye betumi ama wonom so akwanya na wo motumi de wo ho ahye eye kamam kabi ema mu na koba saa de na ye so man ya yiyimu a eno no entimi mwa maman Ghana ne mpuntuo ene ne kanko a ye hwe ne mu no entimi nko se de ye nyina ye pɛ no na mra okasa no nsɛm bi sei ena ɔde to isamtwerɛfo anymore. The problem that we have is that women are marginalized when it comes to decision-making positions as well as governance positions in Ghana as we speak. In your intro, you indicated that currently in Parliament, out of our 275-member parliament, we only have 40 women, making it 14.5%. At the local government level, where we have, our lowest level in the recent elections that took place, less than 4% of women were elected as assembly members. When you look at the numbers of DCEs who are appointed, also less women. If you look at the number of ministers, both of cabinet level, etc., the men outnumber the women by large. So in a population where we have 51% of our population being women, as you mentioned, when it comes to key decision-making positions, you have very few women. And this is not right. This is not in accordance with the numerous international obligations that Ghana has, as well as our own 1992 constitution. So the whole essence of the Affirmative Action Bill is to right this historical wrong. And there's room for this based on our international obligations as well as the 1992 constitution. CDD Ghana Programs Manager Vera Abra Ado and Awate Nenkano. Yantu anwumenu siaka sebono eso. Na wo bomodia na se utwi breaki esese bi aboa papon e wo Facebook no so a. Wo message ni nyina so ye bekenkan e dia ma sanse kasebono. Moka ho bi ana eson eno nti wo troba ne yenso akenkan na emmo a moye amanyosem a yenkan ho asem no. Se be mo ntime mfa bedwafo ani mo nyankoa eno nti yenso ntime nkenkan emfa ma mo ye da ase pi. Derek Ayete ana so ma yadwo. Wo tie DL kasebono pa ne mo odesa no ma na mo a. Wo dwene ho a wonte ase Nana Ekuyamo Aten with the free Ablekuma Central, the Wadia Bandi, Ayamanyo Samoa, Yankan Hwasam, and Unti Ayanwa Kan or party headquarters. Yada say, War Port House, and was say, good evening, my sweet uncle. Wobusasi, I want to say, Mofase, Yahuyo, Yamia Dumti, yet yase, and was see DL News, fantastic pa. Now with ye a life, Eddie Free Germany Montrose was a Hamburg. Ano se kasebo no mo de papa abna enso nya meye wono so amanyo samua yenkan ho asam no so wotoba yenso yentimi interest dabi enu ntiji sa okan wo party headquarters yada ase yento akasebo no so na yenko yanim yekwa wo my Ghana itifedo atoye mantamu a upper west asam ana mekan ne mensi baako eye wa west na suapon anase school to aso baako secondary school ye fa no lasia tolu senior high mena wakasai eja atomu a wo mo dan ne ho ahyedworo be enkwada aduane ahye enkunya o mo transfer ahye edan no ankasa ahye abuagu fam amenam so mpanimfo a wo mo eheba mboso ewo mepato ada wa west ene mantam no emu eye upper west and as upper west regional coordinating council no ade se wa west DC ka ho regional director of education ka ho and afenso no police service and afi national fire service mpanimfo wo mo akosku mo na busuan ba Facebook no so a ye awurade ya edan obi pe bia dem hwe ana de musi aye no de eja aye no enu nti de mo hwe e wo Facebook no so no eye lasia to olu senior high eno no e wo wa west mensi mu e wo upper west no ana enu a eja to mu a kire se ahya adworo be sa no we nam so ama mpanimfo kwa asetra no wono mo ekirem se school se de esi aye no kopem sa dan ne ho no ye besi awie no agise ye krosi school ni down eno nti me no kasa yi enkwada maako 833 yeso wo mu nyina nko fie free school no wonti mintinam awabra a wunya duane nie efrisa dan ne ho na ahye no enti me muama desuane adetre nkon kanti me no kasa school no ya krosi ni down na headmaster edema school no wona yamade boni abu keke ane ti nkomo
Wa West and in Portamo. Why we are fine is that we are also standing here in whole, not in pieces. If you say you are not fine, I agree, but I also want you to be fine because we didn't lose any life. That is the only contribution that you can give to yourself. In some places, when there's such a disaster, the disaster can claim some lives. In our case, even though it's a huge loss, we are still standing here, maybe healthy but hungry and sad, but with hope. This morning, we are here to see you and to give you that hope. I was here earlier on, but I didn't speak to you. I've been speaking to you. You know how I speak to you. It has happened this way, and we need somebody who can add her voice. You know, the voice of the mother is different from the voice of the father. So we have your mother, our sister, with us. She will speak to you, and I'm sure after speaking with you, you'll be a bit fine. She spoke to me, and I became a bit fine. And I believe that when she speaks to you, you'll also be fine. Enti headmaster Anna Cheres and the grammar Abbasano. One on why headmaster Anna last year Tolu Senior High School. Ewo Wa West, Mensimu, Ewo Upper West region. What is handsome way out to a Ghana and Wechino. Anna girls prefect, I want over school ho. Wagina students in England, Name or they to a by him, Sabba, be a drone dear. A two abesano and with him penny for them for say. Dining horn na Ashiano. A horn of one soon and Quadano etro exams. Enti the Asian, a woman will be a moodier, will be an swempra. Name of a Japadiania Biania say. Anna Bani say no 833 students. Woman quite na fear their buying. Womosle be seen in term na fama womo. That's our assembly hall, our exam hall, and that's where you eat as well. So now that and the form ones are also writing their exams. They started on Friday. That's the day before yesterday. So the desks are all bent, and that happens to be the furniture of the school. So now some of the Form 3 desks are there, the Form 2s. So everything is bent. So now we don't have enough furniture for the school. And the dining hall too, that's the dining hall, and it happens to be there. In fact, it's a multi-purpose hall. So right now, we can't do anything. We can't continue the exams. We can't sit there and eat. We can't even have our assemblies there. So it's in fact, the dining hall is just there. We are, in fact, that's not what we actually want. We really want to be in school, but we don't know if there's another alternative. We advise that they should rather apply that one other than allowance. Right now, I'm confused. So we don't know what. We be confused. The adron the be confused and say se konkonte go no ma wontimi mo hweremanti we be confused pa. Nanso ni nyina mo no mo sere mpanefo say yemfa yensatea eni nkrumankwan. Eno nti Ghana fo obi bia da wo bie no bra nate na utimi nso a na wo de odi ato so. Anyway nka me woska na nka me de abia so na nka me si ya beti ane gangster cat memorial dining hall. Kwadwo Okon Kamuska asa na nka mesi na medi ato so. Di we so de nka be fa o. Gangster cat memorial dining hall. Ebin sida. What is it? Ebin sida nka be boa pa. Na woni ska baby a. Oh, o kan ntam gra ma pace cam o de end that. Masa. What say? Masa ye drantent to ehu otu o so me kwasha ho akonfo. Bible say enkanjire wonu ase ko na bra e wa bra wa onu se wo se aye wadwumam e na champion tailor nim de make nyina ha da onne kura sika bo na se madam for prekope madam ya wa afo bia omumi enu tususu bom na entokwesi ye ye power share kire o entokwesi ye be ma ni ro sa kwasua kofa de ne bra ni enwam ha ya yenche ni ha ya ewudade enti we no mesre wada mo amo pese me jimi din no mo ame mo fa sika mra na me fa nkosi dan ne hwe na me fa me din to so dan a gangster cat memorial dan ho apakan uwoska nkakra o me mo nka mutiri mo na me nkosi mfa me din to so besi ama pa ebe boa me pa na yesi dan na manwa yesre we din no on say gangster cat no ye wo senior nti ya ma yenso yenye juniors and the abasa also pesa odi wudi to be so anu akotwa ja to bakum ene se de odi be na o hesike won se nka ho obi a bebra o mwana wa ja se ye se de ya one breeden ene o sike won se nka one breeden one person oh okay ya what was here
enti se wo so pese wodi to bi so a edan e okrom ha bebere kwa tweja to ba kuna so kosi fa de nto so sana hu no enye de mi madi nka yi DLFM 106.9 ensem go kure ensem ha ye kroma in fact mebre o papa mebre wa have kwa so de me ka koi ye nto aso so wo ni mebi okeka koi de wo bebre pa ya to aso ane ekwa kopie mu e wo mra se bedwam ehwanum na Dr. Keser Atofosen onu kopie ma se bedwam onu na ye dom kuma no ba no dini wo mra se bedwam ena odo ensem atudwa e de afa na danko akufuado na mamuo ene se de wo hyehye enema e de fa o maganam ha ena papa yi e kire mu so na danko akufuado Ghana man pani emra no woba opre bonto aso yemfa o man emfa ncha ne nsa na maji Ghana no maye Ghana se abrochi na Ghana ha de ebe ya grass nko a na papa yi ehye boso woba emfri bosuma mako du nwotwe pe Ghana se bre nyina besesa na so papa mu ne esma wodo man pani akufuado kan ye no ba kumpo ne hono ma atumi abam e wo man yi na papa yi ensema wo kan nyina no enya de ba kokora eye no kreda emra na due na debate ahodo ekoso e wo mrase bedwam efa nations address na danko akufuado Ghana man pani e de ba betu dwa no wo na die eye adwada match bosum de toso eye du ba kwen mu e na atofo sin kire mu so wadi na danko akufuado ne ho ya papa apa esense ye po man pani pa obo man yi so se obo bra na obu man pa se wadi o man hwa mo pa de ananka na danko akufuado NNPP emanyokoe de jeso man o madi hwa mo papa apa na waka na wasa kire mu so wo hwe sika pa aban betena konwa so a wanya no aban bia ne hono ma aban betena ba kese anasa Ghana banwa yi so na watumi agetro enya sika kese a esusini say da sport bet ne ho to akese a oje ene to ahodo yi levi nyina watumi age ho to akese sika ba ne botompa okrom ha no enya sika ketwa na so papa yi wantumi amfa ho sika biara amfa anya hwe amfa mo man ama Ghana jesi a yekese aho kire pa ena babeto oman yi so na mra wakasa o mase bedwam ena odo to speaker ne mi so wo hwe na danko akufuado a o so oman yi bo so be fa oban ya benwa tena so de a ono na beje akire Dr. Mamudu Baumia babo ho modern pa boa oman ene matumi akoye pa e de amayen o se bo se enka Ghana de be fa dwa tena so de a Ghana o be de se heaven hanom be de se osoro hima mu papa de amayen nanso obafa akonwa tena so yi aba de se bonsam jem Ghana fa wo hye papa okrai ma kire se yehu bata no emfa kura emfa nhyemu na o kire se enima hodo mampanin aye no wan hwe ni ya ofra banwa iso kwa de a animguase pa ne aban a sabe wasapa wa mamuo mu de na danko akufuado na aban so ofra konwa iso de a ye nya obiara emfa ntoto no ho essence enima wa ye no ehu pa yento akase abo no so ai na yekoya nim kobi adutrum anu wode aba no wose wo maye nyina dwo na DL kase bode agya anya asam kotoa wose se nonsia bo wo premoto na sa nwumre nonsia sa abo na sa woti se DL ye dwamu a awurade ase ya tukosua bo no motom na aye no frem wose kase bo no mo odase na nkwansere mianebo wose medi wiankwai kwadwo nim sa anam no binim pa se ukopie mu wo nkokọ side ho na ye nam titire pa no o nam titire ye nam titire pa se yesi miane bo na nkwan baba wo de ya be kwan pa na wo ma emu pika ma sei na wo miane bu sei na bo won se nkwan ne firi ne hwunum ne ade nyina pipi enam wo mu kama je se guy o okon oh urade wonim se sa anam no mema no a empa ko homa no tie me o le bitiu tim ono wo fa na kasa o ta ye o wa mepam to ase aguzo mate ko wanim mema no a wo munya ko homa no wo mo yire nom de sa nkwan de sa anam no ewia nkofo nkwan sesei ansa wo kan no si ye fra no mianebo nkwan baba emani bo ho no mo a o mu kru no mo akọ na mom so oba ne wo banche kakra ana o menken kakra eno na awia ye kan se me wato mu atibiawe so enti se ba ma no kwa efuo mu pe wonim se ha kwa me apia wo be won fa ko homa bi e ma eno nti se oba no fo so anya na nkwansere ba ko a wo hwema ne kunu to no to fa ne tuo fa ne se kan a na
ewiabe anopa ewiem ho no nkrom ho no sa afufuo no yente makraman eno ntimpane si ewia fufuo yente makraman na emom se eche wadro mu so ehia nkwanhia enti oba no timi fa na nkwansere no na wodi ekiri ehwehwe wo mo a ewo fufuo akoso amsrew wonye me na nkwansere ento wo nkwam mam na ebia ma abeje ebe na se wo kwa akwaje a enye nam keke no akwaje o na ode ama na ode aye nkwan ya o meje nam nkwan tie oye tie mitie obefa ka obefa tense abaso wo beje nam na emom na nkwansere no nyankopɔ bɔ so wɔ kronfo wɔde ne kuku bewia nkwan enti maame ne kwaje na nkwansere no a na wa ba mia ne bu na gu kwansem eno kreative ya kwansem ma wa fa ho aye nkwan no wɔde adi fufuo me wa fa wanyini pa o na wo fa be ni so wanyini pa wa bakosem ena ne da edi kan ya mate sa asem we sa ya busa me ma na makɔ homa no ko me ne champion tailor dia nam we ya de hye nam pa wo mo ba abayifo o se abayifo bebia keka ko die abayifo ano den abayifo enti na nkwansere de se obi di bi beto nkwan mu a enkwan se na nka wo ye no cap ma ye no ankora ma frisa na nkwansere no obi fa ye nto akase bo no so braten kupo ye da so agire mu ewo mampani akufo ado na kache na Ghanaian ya brante ba kwa woto dwom ni din e de Kwame asare wo ben ma ne bo ne mra ne se Kwame A+ na kasai wo kirem se LGBT ho mra yetinti ne de ko mampani akufo ado no akukwo odura mampani akufo ado de besan no abɔ ne sese bio dwonso ene akukɔ abɔ ne sese bio akonfam ene 55 abɔ no kura anyes Kwame wo kirem se wo se an wo kirem se efiti bra yetinti mra wi de ko to mampani akufo ado nim se wo tiri hu anie ana ma mese na ntese na we kire prefe se wi asene se kuro bebo a ana mampam di chiame nti ana de Ghana fo kan nyina mampani akufo ado nya na adwene se wode ne nsa ehye samra na se Kwame A+ kirem se samra no Ghana fo muntum na close in and sleep muntum na muna mampani akufo ado wonya kukoduro na enya kukoduro kina enko sign samra no da efri se abrofo no a wo moji saase bie wo ba no wo ba wade be ma ne be ma wade obi kura timika se wo yo ba enso wo mpe be ma obeware manches obi kura timika se wo pemefin wo se saade no abrofo ni ditum ana mampani akufo ado ene Ghana fo mpanimfo yi wo mo fo mo chance a wo mo kwa abrochiri wo mo kopede wo mo kwaje nkwanwo wo se wo maya yetimwe ye wo gold ye wo diamond ye wo timber ye wo nsanso no ye wo ntafre ye wo ahwa ye wo pra e wo ofam wo se saade ehu enye nyankopɔ de yɛkyira yɛn nanso wo maya bɔ mpesie kura no ye kwaje nkwanwo erifira abrochiri wo se saade ehu enye nam so ntima mpani akufo ado tumi pa obenya ede asan ne mra no obua agise mutua no wonya ne enya ne transan baby am what issue with is when nkofo person mo kire school for nkwara say bema ebe ware bema na say ye ko school a ye nkire nkwara say bema akwara kete wunyi a obe ware we why say ye nkire say bema be ware oba adenti na gay for the end ye person ye force de kire nkwara ne say munyi kofi obe ware Kwame ya obe ware kwaku sa de no na ha adwen but adenti a ha no mo beye muska mo san guy na Ghana bibi on fire politics teacher for cost striker ayen politics no omode ye omso packet you antum ade na omutu twen aka be 3 months mi ato aba no teacher for so mo cost strike mo po omode be hye mo ko mo niska ehia for stubborn proud akufo ado samra no ntume sign ne mo me nka no kura nkyere yen wo be dey sign mo every year bia mo na mo esresra ade oman legalize gay ha de ye gay okoje o musika na o de aba be ye woman no mo wo koko so mo ni koko mo wo gold so mo ni gold mo wo oil wo mem ha so mo ni oil emra no ne o se ye miemu pa ye o mo mu wi aba is what is Ghana ho bia ko prison for corruption da ani ayeti ye aye Kwame asare wo ben Ghana dwuntini aye fra ne se A+ anu akasai wo se ade bie ne ho no ma Ghana ye ni bie nyame aboa yen ye wo moti akura sa wa baifo Kwadwo oko ye wo saade ye we nyina bi enya sem kuma o ye wa konfo wa akromfo bibie ni ho ye ni bi o manyu ye wo motia ye wo subosom ye wo bodua wo nkrama ye wo hwia wo nsanso no ye wo ntafre wo nkontia ye wo mampele wo sa wo santwere kura sa wo eton wuni moton
Tony dear, I say, maintain. Okay, win him to one. Oh, okay. And one I can once a me. Oh, say, and one I can once a month. Yeah, could be some fun. The first day, the friend say, "Tom." I'm going to say 2. Yeah, one more Pam Nika Cassian. And fancy what can 2, sir. And 2. Okay. Say, after the one had a crow. My who had the crow. Idea. So a henia and I. Oops. That would I go for by. Who could drag on the tree? When I go for by. Say, and on that, tree money I can't say a true. At you won't. Well, saying I will be a cruma. Eh, you wouldn't be any question the Ghana can watch it. Na yeah, what you when me say on my way no see jama brofo no afi ba ko a Ghana best 6 seconds yenso ye ko ho no mo a ye ba ko wiewie o mte say mo akoni ye DL News. Right, Abusia Yansa Mobibiala John Mobibiala Kwabam from DL 106.9 FM Casafidio so and that grade numero Siaka Sebo Sumredo Sa Goodian Sama was so Aya Bobo no Abusia Nhyiraba down Sampinano and a Guyan Pronso Eba Ghana Goodian Sama and of course phone close to the latest any exclusives no ya Bobo Nhyiranoa Yade Bamia Meden Samna Brono Edia Meje Sono Aya Yesuano de share Apakan GH the Blazer King in tantam so yanshan semana sem famadia yansha sie mfifi area na yewie won crofon close dia yansha sie mfamfi the 13th edition of the All African Games Accra 2023 na no pan me de betu enim se medals ni yetumi agimba ko mako and 9 gold ba ko and silver medals no ya gemiensa na ba na silver medal na abrantia ba ko GB di maye no eya abeku Jackson eba no adwale a odwale wo 50 meters butterfly swimming na after say oji silver medal no edema Ghana na wakasa o se mra otie say abayiwa ye friend referred into me agi gold medal wo weight lifting no hye ni nkran motivate no eno no di wura a ono nso de kwaje silver medal no edema on my kronko Ghana yenkotie nsema abeku Jackson de atudwa no. I feel excited, especially hearing weightlifting won their first medal coming to these games. It motivated me in a way, and I would like to say thank you to everyone. Thank you to my family, my friends, everyone who has supported me, my coaches, my former coaches in Ghana, my current coaches now. I just like to say thank you to everyone.